State Disaster Response Force के advance ओइब खुलाई लेतबना natural calamity के advance warning system लेते हाइना disaster management की secretary ना फोंगदोखरे Rural Development अमदी पंचायती राज ना ADC अमदी पंचायत members सिंह दा चप मानब honorarium पीरगनी मालेम सिनबा तुंगना पांगथोकनबगुम गसी मणिपुर दसु World Hepatitis Day की थौरम पांगथोखरे अमसुंग SS खपलांग यावना NACN के गी मकोक थोंगबा लुचिंगबा मरी गी मथक्ता मिगेंग चंगननबा इंडियाना म्यांमार दा हाइजखरे मयाम बखुरुमजरी अदम ने यंगबिरी बस इम्पैक्ट न्यूज़ नि आई पिंकी ओक्रम ना हौजे पुंजा से फावबगी मरुइबा पावसिंग मियाम द बिजरी State Disaster Response Force के एडवांस ओबे खुदलाई लेतबना खुदकता थोकपा नेचुरल कैलामिटी अमगी एडवांस वार्निंग सिस्टम लेते हाइना डिजास्टर मैनेजमेंट की सेक्रेटरी जेसन ए सिमरे IAS ना फोंगदोखरे DIPR दा चथरकलिबा लेंगा की लोइसिंग सिंगी म्यूट सिंगा पाउमी सिंगा उनबगी थौरम मनुंग चन्ना सिमरेना वाफमसी फोंगदोखिबनी सिमरेना मखा ताखिबदा अर्थक्वेक जोन अमा ओइरिबा इम्फाल सिटी दा बिल्डिंग अमा साबगी नियम म्युनिसिपल एक न पल्लबसु कनागुंबा लनाई नत्रगा ऑर्गेनाइजेशन अमना बिल्डिंग साबगी नियम असि इंदबना योहार हाबगुंबा नेचुरल कैलामिटी अमा थोरकपदा साफनिंगाई ओइदे हाइकी हौजिक की ओइना स्टेट फायर सर्विस ना डिजास्टर अमा थोलकपा मतमदा फर्स्ट रेस्पॉन्स टीम ओइरी तुंगदा असिगुंबा नेचुरल डिजास्टर अमा थोलकपा मतमदा हकथेंगनना थेंगनगदौरिबा मियोइसिंगदा हेना हैहन्ननबा स्टेट की ओइना कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मयाम अमसु पांगथोकली मसिगी मनुंग चन्ना कम्युनिटी वॉलंटियर्स NCC कैडेट आशा नर्सिंग महैरोई स्कूल सिंह पुलिस पर्सनल ना चिंगबा कयादा असिगुंबा ट्रेनिंग प्रोग्राम मयाम अमसु पांगथोकिबा लेख्रे हाइना सिमरेना मखाता की ngarang nundang mangsu ukrul da 4.4 gig ama thukpani pung tara adwai da khom aduna we have that kind of informations technology that state government is lacking on that particular areas no which is required to be developed and madu ki information ki even rainfall data flood situation ki report I am sending the flood situation report rainfall report daily to government of how many state na nuti ki thari bani that information also I have to go and collect from ICR no Rural Development अमदी पंचायती राज RDNPR की डायरेक्टर के श्याम सुंदर ना चिंगी लोकल बॉडी ओरिबा ADC अमसुंग तमगी पंचायत के मेंबर सिंगगी मरक्ता ऑनोरियम गी खेनबा लेरिबसी मानना पीनबा थौरांग पाइखतपा हौरे हाइना फोंगदोखरे ngasi DIPR da directorate asigi mihut singa paumi singa unabada RDNPR ki director na wafamasi phongdokhibani unaba adu da shyam sundar na makha taraduna hai directorate asi center amadi state na paikhalakliba MG Narega NRLM rurban na chingba scheme singa sida selfam thada bakhaktani स्कीम सिंह असिबु येंगसिनबगी थबक्ति प्रिंसिपल सेक्रेटरी ना लुचिंगबा मॉनिटरिंग कॉल अमना सेल अमना येंगसिनबनी डायरेक्टरेट असिना RGPSA RGSY स्कीम की मखादा ग्राम पंचायत घर तरागा तरेत साखरे लोनना जिला परिषद की ओइना स्टेट पंचायत रिसोर्स सेंटर अमा अमसुंग इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट थौबाल अमसुंग बिष्णुपुर दा डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर सिंह साखरे हाइना फोंगदोखी पाउमी सिंह उनबदु दसरुयाकिबा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की अंडर सेक्रेटरी L किरण कुमार न फोंगदोखिबदा मणिपुर की ओइना स्कीम मसिगी मखादा मणिपुर द जॉब कार्ड होल्डर लाख यांखै हुमदोइगा लिसिंग तरुका चत्रुक को हुमफुगा निपान लेरे एक असिगी मखादा चही अमद नुमित चामनी थबक पीगदबा अदु इंग्लिसिंग अनिगा सुबना तरा मंगा तरा तरुक की ओइना नुमित तरा तरे निखक मी अमना थबक सुबा फंकी नुमित मिसिंग सुना थबक पीबा ngамखिदबा असि सेंटर ना एक असिगी दमक थादरक सेंफम चादा यांखै खक्ता थादरखिबदगिनी हाइखी So that is the aim of पंचायत सिंह जी लेरिबा ग्राम पंचायत लेरिबा जिला परिषद मैम जी मोय यामना नॉलेजेबल ओरमदे अदो लाइबा चाही अमा नीजददी यामना इंपोर्टेंट ओबा पैरामीटर अमा ओरे मसी अखोगी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड पीर पकांदा लाइक हंदक की चाही की ओना 4 करोड़ पिरकनी परफॉर्मेंस ग्रांट की 4 करोड़ से द क्वाइट इंपोर्टेंट ओबा पैरामीटर से ऑन सोर्स मोबिलाइजेशन ऑन सोर्स मोबिलाइजेशन से द हाइबदी ग्राम पंचायत ना मसागी रेवेन्यू मसागी इनकम जनरेट तौंगम्ब्रा
ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯅꯤꯐꯨꯒ ꯃꯔꯤ JCILPS ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯋꯥꯡ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯅꯣꯡꯊꯣꯡꯕꯝꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯇ ꯐꯥꯒꯠꯇꯨꯅ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯐꯥꯒꯠꯂꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯅꯤꯐꯨꯒ ꯃꯔꯤꯃꯛ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁꯛꯇꯥꯛ ꯆꯦ ꯁꯨꯅ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯪꯂꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯐꯥꯒꯠꯇꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 22ꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯤ ꯌꯥꯎꯅ ngasi ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯆꯇ꯭ꯔꯨꯛꯀ ꯁꯨꯞꯅ ꯃꯔꯤ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯕꯗꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯐꯣꯔ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ W. ꯅꯕꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯅꯔꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 23ꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯀꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯅꯕꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯀꯟꯖꯅꯕꯒꯤ ꯕꯤꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒ ꯇꯝꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯕꯤꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯤꯡꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯏꯝꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯈꯟꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯪ 1982ꯕꯨ ꯕꯦꯁ ꯏꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯟꯗꯣ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯂꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ngasi gi aroi ba numit ki dialogue aduda saruk yakiba topa wangangloi lamdam asigi miyam gi mihut homfu asina ireibak asibu thamoi sengna nungsidaba amasung khandabadagi lamdam asi marai chaitharakpani haiba wafam thamki। ngasi gi dialogue aduda lamdam asida leiriba tongan ba civil society organization singi mihut sing mahailoi sang singi mahairoi kaya amasung ahal laman kaya na saruk yaki। Indigenous people kannana bigita makta ek amakak laihan si haragadi bill du oina puthokpa matamda kari do bagi Manipur people protection of Manipur people's bill haibe moda protection of Manipur indigenous people's bill haibe di maram kari no indigenous ki pose ngasai ki chronologically laura kanda lamdam sigi laiha da laiminara ba mi sindu ko akoina indigenous people oina law ba yai to state gi sangpa skill oiba semi skill oiba aduga unskill oiba laborer makoi na talak pa sen jing se makoi state ta chakibani na Manipur ki economy da solai si gi labor law se akoi komai na regulate to gedagi haiba si so akoi gi indigenous people sing si gi economic interest protect down na ba da simata kalai ILP ga mari leinaba bill sing sembada taha na ngai haki ihau namthanaba lalong ama oina tawdabana fai haina International Manipuri Mothers Association na fongdorakli। Makhata na nauna semgadoriba bill singsu chingtamgi akhang ahi sing yauna chayet naba sing amuk hanna thoktanaba lengak na honabiyo hairi। Amaromda khongjang asibu nathai hannanaba miyoi kayabu wanted lauthoklabasu ihau hena kansilakani haina su cherol asina makhata rakli। Malemgi mafam kayada pangthoknabagum Jennings Porompatasu ngasi World Hepatitis Day ki thoram pangthokre। Elimination of Hepatitis Virus haiba thimda Jennings ki Department of Medicine na Sinduna Institute asigi Auditorium Hall da pangthokiba public interaction program aduda miyoi bada laina asi karamna sandorai kari checksin thaurak sing laukhatkadagi haibagi matangda akhang ahi singna wafam kaya fongdoknaki। Panbayai hepatitis asi tamthiba laina singi marakta amani haina World Health Organization allow thoki bagal loinana English singaniga supna kuntra faubagi manungda laina asi malemdagi maru fangna muthatnana ba thaurang kaya paikhatuna laklibani। ngasigi thauram asigi organizing secretary Dr. N. Suraj Kumar na hepatitis hairiba laina asi miyamna tamthiba laina ni haina launariba malaria TB amadi HIV dagi hena tamthiba ama oibana laina asidagi ngakthoknana ba cheksin thaurang sing lokhat patangai phate haiki। mahakna makha taraduna TB malaria amadi HIV dagi ngakthoknana ba amadi ana layeng bagi matangda government na semliba national policy program sing asigumna tamthiraba hepatitis laina asigi tonganba policy sembinaba amasung laina asina naraba miyoi singda treatment tauba ngamnabagi khudong chaba pinanaba mari lainaba singda appeal tauki।
ngasi ki thauram aduda Jennings ki director Professor L Deben, Jennings ki medical superintendent Professor L Ranbir amadi Jennings ki medicine department ki HOD Professor K Ghanachandra su saru yaki. Hepatitis se yam achoba adugumba maroiba naba moire. Hepatitis na misi mina thon bana malaria TB amasung HIV digi misi mina thopodagi hojikti hele haina khoi gi report leinare. Hepatitis si haksang da sangya haibasi ayama matam da khangnadi makoi si yamna thengam matungda liver da cirrhosis tawba liver cancer tarukanda he khangbadon tawi ayama matam da hepatitis naba mi chama gi manungda humphumdra di makoi si masa nai haba khangde haidi hepatitis A ga B ga test tawraga darkar legan vaccine kapthokpiba adu hepatitis C gina hojik yamna afaba makhalgi layeng tholakpana chama da mawdrang adina chambobok kirunga manina masigi layeng tobiba. Manipur High Court ki auditorium hall da su ngasi World Hepatitis Day ki thauram pangthokre. Elimination haiba theme da Manipur State Legal Services Authority gi mityang makhada Community Network for Empowerment Con amasung Max Partner NGOs Forum PNF na punna khusam naduna pangthoki ba thauram masida tamthira balaina asiki matangda marik chumba wafam kaya akhang ahi singna phongdoknaki. Thauram masida Manipur State Legal Services Authority ki Member Secretary RK Memcha, High Court of Manipur ki Justice N Koteshwar amasung Max ki Project Director Hungyo Warsung IAS na saruyaki. National Food Security Act ki makhada phangpham tokpa cheng amadi ration card phangdabaki mayokta Sagolban Assembly Constituency ki miyamna wakat mifam famkhre. Sagolban Thingom Lekai ki Community Hall da famkiba wakat mifam aduda Assembly Constituency asigi phangpham tokpa January, February amadi March tha faubgi cheng saruk punna cheng quinton lising ahumga chatrukanifu humdoi sing asi logthok lambabu yaning da bafongdok laduna logthokraba cheng sing adu Assembly Constituency asida piramdana kadaida thamkrabage haina Sagolban Assembly Constituency gi sitting MLA da Assembly Constituency gi miyamna wahang hangbaga loinana pendaba phongdoki. Sagomal constituency asigi ward number 7 gi commissioner masamak fair price stop ki agent oina tharame LO Nirmala Devi Kwakathel Thiam Lekai simaga Rex Golmai Kakhulong Pauna Bazar hariba ani asi government ki employee ni khwaidagi nga ibadi Rex Golmai asi Nagaland sarkar gi employee ni matau karamna Sagoman constituency gi karamba mawong da hariba miyoi sing asi khaliba no haibadu pakhum thuna pibirau within 1 week or within 15 days ki manungda sengdok pirau haina praja miyam ekhona appeal tawre. National Food Security Act ki makhada miyam gi phangpham thokpa cheng phanghande amasung MLA gi Local Area Development Fund lana seasonary haina miyoi kharana Sagolban Assembly Constituency gi MLA RK Imoda Maral Siraklibasi yumpham yaudaba wafam ni haina Sagolban Block Congress Committee gi Vice President Thongnauzam Brajamani na phongdokre. Ngasi kwa kaithel Thingom Lekai Community Hall da pangthokiba paumi singa unaba amada TS Brajamani na hai Assembly Constituency asigi oinadi MLA RK Imogi makhada miyamda cheng suna phanghanduna lagli masida rajniti gi wafam leite haiki act asigi makhada April thagi cheng yenba haubata ngairiba maramna MLA na tha ahum gi cheng matkhre haina miyoi kharana phongdoklibasi laibak thibani haiki mahakna makha taraduna MLA Local Area Development Fund lana sizinakre hairiba sisu laibak thibani hiramasigi matangda RTI thaduna marik chumba wafam khangbiba yagani haina mari leinaba singda appeal tawki. National Food Security Act si chanaba hokibadagi moina haina MLA na tha ohungi cheng he matkhre act si gi makhada akoi April tha khatagi cheng se akoi lauthoga yenthokiba dangairi aduga ate kendra dadi April gi bawa yendadana pidadana achobo watho oinari bani me tha gi akoi deposit phok tawdri karmaina tha ohungi cheng si lauthokre MLA na matkhre haina haibiri bano yamna angakpa ma oina akoi thue sahi amagta tha ahum natra mari dagi hena sukpi pigi de haibase akoi leiriba akoi sagomal da leiriba akoi gi miyam sina hena khangnarba wafam ne Kairao ki apunba ward mari ki praja singda napsagi phangpham thokpa cheng suna phangan biyo haina Kairao bitra apunba maira pai bilupna lenga ki mityeng chingsilakli
Mamang thagi napsagi cheng yen ba matamda DC na cheng quintal kunga matoi khak pira I haiduna mayamda kg masing suna phangan khide adubu maira paibi singna DC office da chatuna thejaluba matamda di quintal yankai pibage record lairamki wat liba cheng quintal kunga taret asi kanana laukhibano haibadu mari lainaba DC na thigat piduna phangpham thokpa cheng suna phangan biu loinana kerosene yen bagi matangda su lengak na mineng changbiu haire Communist Party of India Khurai Local Council Khurai Area Napsa Development Committee Amadi Khurai Area Nupi Marupna Punna Sinduna National Food Security Act ki makhada phangpham thokpasing phangdabagi matangda khananainabagi mifam ama pangthokre Khurai Thongam Lekai da leiba Khurai Kala Vidya Bhavan da pangthokiba mifam aduda Khurai Assembly Constituency ki manung chana leiba tongan ba Gram Panchayat ki mihut sing saru yakhi loinana mifam aduda saru yakhiba miyamna napsa ki makhada Fangadaba phangpham thokpasing adugi ona tainabada makhoi na thengnariba khudong chadabasing adu paudamki mifam aduda saru yakhiba Communist Party of India Manipur State Council ki executive member RK Amusana na haikibada miyam gi phangpham thokpasing adu phanghandabasi gi mayokta mari leinabasing gi mathakta action laukhatnabagi pandamda mifam asi pangthokpani haiki खुराई की मियाँ की म्यूट उबीर MLA अमदी मागी नोमिनी ना कोई खुराई की प्रजा सिंह चेंग से चपचान थुंगन बियो पीबीयू अदो कार्ड फजने येंथोक पियो नत्रबदी अखोई नुमित तरानी मतम पिजरी मसिगी मनुंग दंग असिगी मीटिंग न वारेप लौरगा अखोई चपचाबा एक्शन पीरिबा लोगी मतुंगिना तोंगान बा आइन की खुटांगदा अखोई लौखट पे याब एक्शन जिंगदो अखोई लौखट चरगनी लोइनेना डेमोक्रेटिक मूवमेंट चु मनुंग जिदा पांगथोकनी हाइबदुगी अचौबा पब्लिक मीटिंग अमा ngasi ji sinjabani Haukiba April kunga mangada Chief Minister Okrami Bobina Haudokraba National Food Security Act ki makhada miyamda ahongba mamalda cheng phanganba haukrabasu Bisnupur District ki manung chanba kakyai khul ki lairaba khunja singna ration card phanghandabagi mayokta ngasi wakat mifam chathakre ration card phanghandabagi khudong chadaba mayoknari batalak asida miyoi kharana politics tawduna miyamda cheng kg ahum yenduna miyamgi chakthung matnana ba hotnare haina pendaba phongdoknarakli July kunmanga amadi kuntareta New Delhi da India government na Myanmar government ka lam chayet nariba amadi ngamkhai gi pillar sing mangliba sigi matangda yanaba purakhre hairibasi Manipur People's Party MPP na kanna yaningda ba phongdorakli India amasung Myanmar gi ngamkhai gi matangda wari sanabada Manipur government ki mihut sing yawhangadabani Manipur na India da tinkibada Manipur gi apunba lam square kilometer lising kungani thoiga chahumga yankhai taruk oikibadu hauzi ki oina square kilometer lising kungani thoiga chahum kunga taret khaktamak ngaire aduga awat pa square kilometer kunga mapan adu kadai da mangkhre haina MPP na makhata na hangli asigumba chayet nabagi thokdok asi makhata na thokhandana ba MPP na hauzik paliba Manipur government na thigat haubana hena phagani haina cherol amada khangalakli National Socialist Council of Nagaland Khaplang NSN KG Chief SS Khaplang yauna luchingba mari ki mathakta mari leinaba action laukhanana ba India na Myanmar da haijakre ningsing bayai haukiba chahi gi July thada Manipur da security force singi mathakta chathakiba ambush adu yenglaga wafam asi haikibani ambush adu da security forces ke miyoi tarani pan lekhidabani Manipur da ambush chatharaba matungda Nagaland amadi Arunachal Pradesh da Paring naina attack su chathakibani Panbayai English singaniga sukna tara mangagi March thadagi Myanmar government amadi Myanmar da bears tawba NSN kega ceasefire agreement chatnaduna lairibani Indiana action lokhatana ba hairiba NSN kegi atopa leader ahum adudi Nikki Sumi Kirichu amadi asangni The Hindu Pauche ki matung inna hariba wafamasi numit nini ki khongcheta New Delhi da thunglakiba Myanmar ki mihut ki luchingba Home Affairs ki Deputy Minister Major General Ungshoda phongdokhibani Home Affairs ke Minister ki matung inna mifam aduda International Border singi security ki cheksin thaurangda drug trafficking khutsu khulai lona lalonba amasung wildlife article amati intelligence ki pau yenabagi matangda khanaki
रिम्स की ओपीडी नुमित हुमनी थिंगननबा वारेप लौखिबा लुचिंगबा सिंगफम थादोकननबा माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुरना थमखिबा वाफमबु टीचर्स एंड मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमिटी ना रिजाइन तौगिबा वारेप असि लुप असिना मपुंग फाना तरामना ओकली हाइना आइना थिंग्रबा लालहलुप माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर की पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा की सेक्रेटरी कॉमरेड नोंगलेन मैतैना थोकपा चेरोल अमना हाइरी रिम्स दा नुमित हुमनी ओपीडी थिंगबा हाइबसी मियोइबा खुनाइगी मायोक्ता चथबा तमथिबा लिचत असिगुम्बा मियोइबगी खुनाइगी मायोक्ता चथबा तमथिबा लिचत असिगी मायोक्ता लुप असिना मतम चुप्पदा लेपकनी मरम अदुना मतुंग तारकपा दा अमुक हन्ना अना लायेंग संगदा अनाबा लायेंग बा लेपगी खोंजंग मखल अमता चथरोइदबनी हाइरी मतंग स्वाइ से ब्रेक अमा लौजगे मणिपुर अमदि मालेम की तोंगा तोंगान बे पाउसिंग लोने खु ब्रेक तक याम थुना हंजरके इम्पैक्ट न्यूज पो मी एंगतादना लेबियु टाटा शक्ति G6 सेट सिजनबियु गवर्नमेंट पीबा गाइडलाइन की मतुंग इन्ना चप चाना क्वालिटी कंट्रोल तौर टाटा शक्ति की प्रोडक्ट नि टाटा शक्ति की प्रोडक्ट सिंग सेट असि की डिस्ट्रिक्ट खुदिमु की रिटेल आउटलेट सिंग द फंगबिगनी टाटा शक्ति अपुन फिटनेस सेंटर ने सिंजब मणिपुर की ख्वाइदगी चौबा केस प्राइस ओरिबा 6 स्टेट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज 2016 पाक्चुकजरगनी अगस्त 3 प्रिलिमिनरी राउंड नवंबर 3 फाइनल राउंड लोइना ग्रैंड फाइनल नवंबर 23 कंपटीशन असि थाउंगी मनुंगदा मसागे अरुंबा हेनबा मदि वाट पमियोसिंगना मसागी नॉर्मल वेट थमदुना चुंग फिराल चाबा चांगदमनबनी सरुक याबियु फर्स्ट पोजीशंस 1 लाख सेकंड पोजीशन 40000 थर्ड पोजीशन 20000 फोर्थ पोजीशन 10000 फाइव पोजीशन 5000 मयाम बमुकना तराम नोक्चरी बुलेटिन की मखाताब पाओ मियाम बिजरी मणिपुर पुलिस पर्सनल सिंगुमना अयुक नुंथिल नाइदना लमदम मसिगी लॉ एंड ऑर्डर ngaakpagi अचौब थौदांग लौरिबा होम गार्ड पर्सनल सिंगी थागी तोलोब की सेंफम हेंगत पयाउना मतम कयागी ममांगदगी तालखिबा डिमांड सिंग अथुबा मतम द पिथोक्ट्रबदी अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइना मणिपुर होम गार्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ना अकनबा वाफम थमलकली मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंग उनबदा एसोसिएशन असगी प्रेसिडेंट यांगले मंगीना हाइकिबदा होम गार्ड लिसिंग अनिगा चामगा मरफुदरा निपाना चही कयागी ममांगदगी मतमगा चुनबा तोलोब पिबिनबा मणिपुर लेंगाक्ता कयारक हाइजबदा नतना खोंजंग कया चंगसिनख्रे अदुबु ngasi फाउबा मणिपुर लेंगाकना खंगबिदना तुमिन लेसिली सुप्रीम कोर्ट ना लमदम असगी लॉ एंड ऑर्डर ngaakliba होम गार्ड सिंगदा मणिपुर पुलिस ना फंगलिबा तोलोब की सेंफम गा मानना पीगदबनी हाइना ममांग चही की मार्च 13 दा मणिपुर लेंगाकता खंगलखरबनी हारिबा तोलोब की सेंफम अदुगी चादा मरफुतराना इंडिया लेंगाकना अमदी चादा तराना मणिपुर लेंगाकना पुथोकलगा पीगदबनी हाइना सुपल्लीबनी मसी फाउबदा होम गार्ड पर्सनल सिंगबु नमसिनदुना थमलगा सुपनगी लुपा लिसिंग मंगा खक पीरी मरम अदुना अथुबा मतमदा तालिबा डिमांड पीद्रबदी थबक लेपा याउना हेना कनबा खोंजंग चंगसिननबा एक्शन कमिटी अमा सेमले खोंजंग मनुंगदा थोरकपा अफफत तपुनमक मणिपुर लेंगाकना पुगदबनी हाइना चेक्सिलवा थमलकली भारत की स्टेट पुनमक्त लेरिबा होमगार्ड ओइना थबक तौरिबा पुनमक्ता मागी स्टेट अदुदा कांस्टेबल अमा ओइना नत्रगा आईआरबी अमा ओइना थबक तौरिबा थागी चप चाबा तोरोप तो मधु होमगार्ड पुनमक्ता सु पीयू हाइदना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2015 दा ताबा राय से मसी मणिपुर सरकारना अथुबा मतमदा थबक ओइना पांथोक पीबगी महुत्ता मोइना ह्यूमिलेट तौदना अकोई मियोइबा मद नै तौबम थोप थबक नतबदौना सम चथरगा लेबसे मसी पुनमना खांगबा वारक्तना ngasi एक्शन कमिटी से लाइबनी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी की मिफम लाकलिबा जुलाई 19 चिंगमैरोंग लेबा होटल क्लासिक ग्रांडे हॉल अयुकी पुंग 9 ताबा मतमदा पांगथोकलगनी हाइना जनरल सेक्रेटरी एन निम्बु सिंह पाउजेलकली अवांग नोंगपक स्टेट सिंह बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पाइरिबा राम माधव सु मिफम मसिदा सरुक यागनी मरी लेनबा खुदिंगमकना मतम चाना लाक्तुना मिफम मसि सरुक याबिनबा चेरोल असिना पाउजेलकली लंगथबाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चन्ना 23 कराम पोलिंग स्टेशन इलेक्शन कमिटी की लोक जनशक्ति पार्टी की प्रेसिडेंट ओइरंबा कराम मैपाक ngarang बीजेपी लंगथबाल मंडल दा यावख्रे हाइना नुंगती की फोंगबा पाउचे खरदा यावरकलिबा मियोय असी पार्टी की सेल नियम लाना लोकथोकलुबदगी पार्टी दगी सस्पेंड
तौदुना थंबा मियोइनी हाइना 23 कराम पोलिंग स्टेशन इलेक्शन कमिटी की लोक जनशक्ति पार्टी ना नौना खल्लबा प्रेसिडेंट एम नीलमली सिंहना मराल सिखरे ngasi karam awang lekai da pangthokpa paugi mifam amada mahakna hai karam maipakna president ki thau puri ngai da polling committee gi lilong post office ta thamba lupa lising kunmari ga chamri asi post master ga lautuna raga account holder singi soi saraga tongan tongan banumit singda lana lauthok lambani haina makha tarakli karam maipak singona polling number 20/32 LJP dagi thadok BJP da yaure hari wafam masgi mari leinana tang kunganipan tha tare 2016 sida polling committee gi meeting asi phamjabani meeting asi da siri maipak singona party phallan sin namgi ngta 20/32 LJP gi polling committee gi meeting ama phamma matungda siri karam maipak singobu LJP 20/32 dagi matam chupagi ona tan thokle haiba ware ma khoi lawje Tengnongpal degi Yanglet Haukipna Indian Solidarity Council New Delhi ki Jewel of India Award fanglakpabu BJP 42 Tengnongpal Mandalna harau tayamba fongdorakli Hana lalahlup yauram labasu mahusagi punsida hanjalaktuna leizaba mioi singda security force singna toina phaba punba tauba si taubiganu haina huidrom meira paibi lupna mari lenaba singi pungning chingsilakli state government ka MOU sign taunaduna leiriba lalahlup URF ki member oiramba Imphal East huidrom खुलदगी निंगोंबम इंगोचागी मचानुपा नाउबा अमुयाई अमदी निंगोंबम थवानगी मचानुपा अमुजाव असी मौसागी पुंसिदा हंजलक्तुना थबक इंखांग सुदुना लेरकपा चही अनिरोम सुरे मसीदा सिक्योरिटी फोर्सिंग न तोइना लाक्तुना फाबा पुनबा अमदी फुबा चैबा तौबा सी हुइड्रोम मैरा पाइबी लुपना अकनबा मओंगदा यानिंगदबा फोंदोरकली ngasi Manipur Press Club ta paumi singa unaba mada huidrom mera paibi lupki secretary huidrom yaimana haikibada mahusagi punsida halaktuna leizaraba mioi singa sida asumna miot minei gi thabak chatharabadi aran balambi da amuk chatlo haibaga chap manai phana maral leirabasu matam chana laikai gi mera paibi singda pau pibiu mera paibi singna maral leire hairiba mioi sing ado police da puduna lakchagi haiki कोइना हातोखिबा मतुंग जिदा कईगुंबा चिंगनादना माजे फादबा यादे पुंदबा यादे हारगदी आर्मी ओइचनु कमांडो ओइचनु पुलिस ओइचनु एनी ओइनिंगबु ओरगा अखोय मेरा पाइबिदा पाउ पिबिरउ अखोय इसामंगना अखोय हारिबा नावबा हारिबा आगांसे अखोय पुथोगा इखुचिना मगमोयदा सिनरगा पिगे नुंगांगदा थेंग थेंगना लागा अखोयदा मिओ मिनै तौदना अकीबगी सक्तम लौदना खुलाई पायरगा लाकपसिदा अखोय अकीबगी अदुकी मतिक तुजुंगबा फावरे अंगांग इचा इसु हौरपा खुदिंगमगदा सुमायना आर्मी लाए हाइबा ताबदा हुजि लारी पाबा ngamdre थासिगी कुंतरुक्ता इम्फालदगी चुरचानपुर चेनबा बस अमदा तोंगलकपा मियोय अमा निंगथौखोंग बाजार मपादा तोंगलखिबा बसदगी तादुना सोकपदगी हौजिक नॉर्थ एओसीदा लैबा राज मेडिसिटी की ICU वार्डता अरुबा फिबमदा लाइकनेदुना लैरी सोकलबा मियोय अदुगी मरी मखोंग हौजिक फावबा खंगबा ngamdri मंगोंदा हंगलुबदुना मरी मखोंग समनदबा वाहै ngakta khumlakhi थौदोक अदु थासी कुंतरुक्ता इम्फालदगी चुरचानपुर चेनबा बस अमदा हाइरिबा मियोय असिना हैंडीमैन ओइगे हाइना अहानबा लाकपा नुमित की पुंग 8 मखाइरोम ताबा मतमदा बस अदुदगी ओंथबदगी थोखिबनी इम्फाल चुरचानपुर रोड बस ओनर्स एंड वर्कर्स यूनियन की सेक्रेटरी बी धनवीर शर्मा फोंदोरकपदा हाइरिबा थौदोक अदु थोखिबा नुमितगी मियोय अदु यूनियन राज मेडिसिटी अमदी बिसेमपुर पुलिस की अपुनबा टीम अमना होनदुना लायेंगलकली महाकी इमुंग मनुंगना मियोय असिगी खोंगुल लिरकननबा हाइनसु महाकना अपील तौरकली मसीगिदमक बिसेमपुर ओसी की फोन नंबर 9436027796 अमुक हन्ना हाइजगे 9436027796 दा कांटेक्ट तौबिरकनबसु अपील तौरकली इम्फाल लगी चुरचानपुर चटपा बस अमखक्ता कनागुम मसक खंगदबा निपा अमखक हैंडलमैन जाउजगी जो हाइगुम तौ अदगी चुरचानपुर चटो हाइगुम तौ मसक खंगदबा नुपा अंखक गाड़ी तोंगगा लाकपदा अखोगी बस दगी निंगथौखोंगदा खंगौदना वोंधरगा बस मनुंगदगी तारगा सोक्तना हुजिक राजनीति सिटीदा लेरे याम अरुबा फिल्मदा लाइकनर लेरे महाक्सी कनानो कदाइदगी नो कनागी मामा मचानो हाइबजे अखोई खंगदरे अदुना हारि आंगांगसे कनागुमना मरी मखोंग खंगबिबा यावरगदी महापु अमुक्तंग लाकपिदुना मागी सक्ताकपिनबा मीडियागी थोंगदा यूनियननी माइकेदगी निसिंजरे लमदा मसिगी साहित्य की लमदा अचौबा थौदांग लौरंबा महाकवि हिजम अंगांग हलकी चामगा कुनगा मरी सुबा मपो कुमोन पालन
Kangleipak loina silon apunba marup ki loisangda lup asina sinduna pangthokre mahakavi asina iramba khamba thoibi sairengna maitailol asibu malemgi lon singi marakta awangba mafam amada thambirami hairi mahakavi asigi mapokumon thauramasiga mari leinana jamuna mayengbamna iba isai saireng yeningni thamoigi amadi debeshor ningthauchana iba chaina punsida haiba saireng lairik anisu fongki United Friends Library and Club Lamboi Khongnang Khong amadi Siza Eye Care Foundation ani na khusamna duna ngasi Lamboi Khongnang Khong da eye camp ama pangthokre Siza Hospital gi doctor amadi nurse yauba mioi tarani thoi ki team amana chathakiba eye camp aduda mioi chama marfu manga da lemna laying batanatana mitta ngaudong thungba mioi tara homdoi operation chathaki United Forum of Bank Unions na haibagi matung inna hayeng July gi tang kungamapan asi India pumbada bank ki thabak lepagi khongjang changsin gani hairi Government na private sector bank sing privatize tauba level law da anti lever amendment propose tauba amadi NPA gi sale thidokpa ngamdaba defaulter singi mathakta akanba action laukhatpiyu haina demand tawraduna khongjang asi changsin gadawribani maram aduna numit asida state asida leiriba bank pumna makna bank ki oiba thabak lepkani haina United Forum of Bank Unions Manipur State Committee na thokpa cherol amana hairi Bisnupur District ki Manung Chanba Naran Sainada Hangliba Anisuba Indian Reserve Battalion ki campus da leiba Unit Christian Church ki taret suba mapokumon pangthokre Thauramadu Deputy Chief Minister Gakhangam Amadi Moirang Assembly Constituency ki MLA Mariambam Prithibi Raj na chingba masak naiba miyoi kaya su saruk yaki Implementation of MG Narega and operationalization of MG Narega soft highway hiramda numit humni chathagadaba training ama ngasi Thobal DC complex da DC Thobal T Ranjit na haudokre training program aduda Thobal amadi Kakching block ki makhada leiba panchayat secretary Gram Roger Sewak technical staff sing amadi MIS ki personal sing na saruk yake Thobal District ki Kakching Police Station ki manung channa leiba Kakching Kaithel dagi Kakching Wairi faubagi khwaidagi maru oiba Lavango Pareng lambi asi matam kuina sembidabadagi mafam adugi misingna matam kaktana thingjinkhre lambi asi Kakching Municipal Council ki manungda leizarabasu Wabagai Assembly Constituency ki manung channa leiri lambi asi Kakching Wairi khunja singgidamak yamnamak maru oiriba lambi oibana athuba matamda sembiduna awaba kaya mayoknariba asi mari leinabasing amadi Wabagai amasung Kakching Assembly Constituency anigi MLA na kokhanbinaba miyamna mari leinabasinggi pukning chingsilakli Hauzik Sanabagi Pauda Pre-qualifier Women's Football League da Manipur Police Sports Club amadi Kripsa Naurem Thong ani mai pakre All Manipur Football Association gi medyang makhada artificial turf ground da pangthok liba football league asigi ngasi sana kiba ahanba match aduda Manipur Police Sports Club na Eastern Sporting Union Wangkhaibu Panjal ahum ani da maithiba pibangam kibani ani suba match sana kiba match na Kripsa Naurem Thong na Youth Welfare Club Langthabal Bu Panjal ani sunoda maithiba pikhi Double leg basis da pangthok liba pre-qualifier league asida team mangana saru yari tha asigi kuntrada gi chatharak liba football league asigi makhata ba league match ani sanaragani Under 17 boys state level Subrito Mukherjee football tournament ngasidagi haukre Department of Youth Affairs and Sports Government of Manipur na sinduna Khuman Lampaki main stadium da ngasidagi haukiba tournament asigi ahanba league match aduda Loyalam Public School Bisnupur na Oklong Government High School Senapati District pu yamna lakchana panjal manga suinoda maithiba pibangamki Manipur ki district mapanamadi subdivision anidagi lakpa football team tara mathoina saru yariba tournament asigi haudokpagi thoram aduda Dr. R.K. Nimai retired IAS YAS ki director Dr. Harmit Singh Pahuja amadi Mawi secretary Sunil Elangbam ga loinana department asigi masak nairaba miyoi kayana thoram aduda saru yaki hayeng chatharak liba tournament asigi makhata league match sing sanaragani
Taramanga Suba KSI's Leihau Devi Memorial Super Division Football Tournament ta Ideal Youth Association Kakching Amadi Kakching Popular Sporting Club ani mai pakre. Tournament asiki ngasi ahan basana ki balik match atuda Ideal Youth Association Kakching na Social Welfare Club Waikhongbu Panjal amasunoda maithiba piki bagaloinana ani Suba League match atudana Kakching Popular Sporting Club na Youth Progressive Organization Sorabu Panjal ahum sunoda maithiba pibangamki. Kakching District Sports Association asinduna tha sigi kunga mari dagi haukiba Super Division Football League asida team Nipan saruk yari tha sigi kuntrada tournament asigi makhata league match ani sanaragani. Tare Suba Imphal West District Shooting Competition ngasidagi Khuman Lampak Shooting Range da hokre. Imphal West District Rifle Association asinduna ngasidagi haukiba competition asida nupa shooter kuntra taret amadi nupi shooter tarama thoina shooting masana asigi tongan tongan ba event kunda saru yari. Manipur Rifle Association amadi Manipur Olympic Association ki President Oriba Singjamei Assembly Constituency ki MLA I Hemo Chandra Imphal West District Rifle Association ki advisor is Satyabarta amadi Association asigi founder member S Krishna Mohanna ngasidagi haukiba competition asigi haudokpagi thoram aduda saruk yaki. Hayeng competition asigi makha taba match sing sana ba hauragani. Arabada bulletin asigi headlines amuka hana miyam da thamjage. State Disaster Response Force की एडवांस खुलाई लेदबन नेचुरल कैलामिटी की एडवांस वार्निंग सिस्टम लेते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की सेक्रेटरी ना फोंदोक्रे. रूरल डेवलपमेंट अमदी पंचायती राज ने एडीसी अमदी पंचायत मेंबर सिंह दा चप मानबा ऑनोरियम पीरगनी. मालेम सिन बतुंगना पांगथोकना बगुम ngasi मणिपुर दसु वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थौराम पांगथोक्रे. Amasung SS Khaplang yauna NSN ke gi makok thongba luchingba mari gi mathakta miyeng changnana ba Indiana Myanmar da hijackre.